Arriva Europe. Začali jsme od nuly. We had to hold it in a cafe. No one understood what we were doing. Nie mieliśmy nic, mieliśmy siebie. Freeway Europe. Momentálne oslavujeme náš 5. rok. Často hovorím, že na dosiahnutie úspechu ako v Ázii nám netreba 17 či 18 rokov. Verím, že v najbližších 2-3 rokoch dosiahneme úroveň Ázie, či ju aj prekonáme. Back then, we didn't think of heaven or faith. No, Europe has its own outfit, its own team, and its own stage. Popoludní som videl vedúcich tímu Pegasus kráčať po červenom koberci. Neviem, aké pocity to vo vás vyvoláva. Keby ma dnes nepozvali na červený koberec, asi by som večeru ani nedojedol. Premýšľal som, prečo tam nie som ja. Ak chcete uspieť, musíte takto rozmýšľať. To, co teď máme, je víc než jen podnikání. Budoucnost Rivej v Evropě teprve začíná. Oficiálne otváram slávnostnú večeru k 5. výročiu Freeway Europe. Do realizacji. Nie chodzi o cuda, ale o wytrwałość. Przetłumaczyłam każde słowo tego, czego nauczyłam się w Azji. I razem zdefiniowałyśmy na nowo siłę europejskich kobiet. Jesteście niesamowici i limitless. Pokażmy firmie, że Europa jest nasza! Nasz zespół, pamiętajcie, nie będziecie teraz spali. Zaczynam jako prezes. Wszystkiego najlepszego! Menni akarok addig, ameddig csak tudok. Határ nem a csillagoség, hanem a képzeletem. Ne tartsuk titokba, hogy mi van a kezünkben. A jövő már itt van, csak nem terjedt el eléggé. Everything started in a belief. Standing on a family and now we set out on a new patch Freeway Europe. Just join us. Change the world. Rozwijajmy się dalej. Głęboko w wierze. Do przodu, Polsko! Pokażmy światu, co potrafi Freeway Europe. Já to vnímám jako příležitost tohoto století. Tak je na každém z nás, jak tuto příležitost uchopíme. Odpovědi jsme převzali z Asie a teď už píšeme svou vlastní historii tady v Evropě.
Cesta pred nami bude skvelá a úspešná, ale určite náročná. Ľahká cesta nás nikam neprivedie. Musíme ďalej stúpať a tvoriť skvelé veci. Dúfajme, že nás čakajú veľké výzvy. Verím, že v budúcnosti budeme skutočne spolupracovať. Sme prví v Európe a môžeme to dosiahnuť aj inde vo svete.